बड' निउस नायगिरि गासैबो रायजो राजानिसिम गोजोननाय बावहरनायजों लोगोसे दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबाय। दासिमनि माखासे खौरांफोर लानानै फैदों, नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय। अब्ला दिनैनि सेथि खौरां होनो नोंथांमोनलागै आखायाव लादों। आलायारन सावथुनाव फाव खालामनाय फावगिरि श्रुति ब्रह्मआ मैया 28 फेब्रुआरियाव बे बुहुमनिफ्राय रुंसारि जालांबाय। आलायारन सावथुनाव एक्ट्रेसनि बिब' महरै फाव खालामनाय हायना मुङै बिथांनि रुंसारि जानायाव आलायारन सावथुननि दिहुनगिरिजों लोगोसेनो गोबां रायजो राजाया दुखु मोननाय फोरमायनायखौ नुनो मोन्दों। थांनाय साननैसो सिगां मिरु थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारीनिसिम सांग्रांथि लाइजाम फैनायनि सायाव उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरिफोरा खौरांगिरि मेल खुंदों। नीलकान्त गयारीनिसिम सिगिनाय लाइजाम हरग्राफोरखौ संदाननानै आयेन बायदि साजा होनांगौनि दाबि खालामदों बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारखौ। चिरां जिल्ला 31 नं सिडली बियाबनि सिङाव लाइमुथि ओनसोलाव एमएलए जयन्त बसुमतारिया मेडिकेल साब सेन्टार लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फाखौ मैया 28 फेब्रुआरियाव बेखेवनानै होयो। मख'नो गोनांदि लाइमुथि ओनसोलाव 55 लाख रांजों साब सेन्टारखौ थाबैनो लुफुंगोन होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायनायखौ नुनो मोन्दों। बायहाथा सारियालियाव फ्लाइ अभार कन्स्ट्राक्शननि खामानि सोलिफुबाय थानाय समावनो मोनसे गिख्रंथाव जाथाय। मैया 28 फेब्रुआरि फुंबिलि समाव गोजौनिफ्राय मोनसे गिदिर भीमआ गोग्लैनानै सासे सुबुंनि जिउ खहा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया फुंनि समाव रङियानि हुलसन आली मुंनि सासे बादाम बेफारिया बादाम फाननो ओंखारबोदोंमोन। बे समावनो गोजौनिफ्राय गिदिर भीमआ गोग्लैनायाव हुलसन आलीया जायगायावनो जिउ खोमानाङो होनना मोनथिनो मोननाय जादों। जाथायनि सायाव पुलिसनि नायबिजिरनाया सोलिगासिनो होनना खौरां मोननाय जादों। हाग्रामा महिलारि दैदेननाय समाव बिएलटिनि मुंख्लं नखरफोरा साख्रि मोनबाय। बिएलटिनि मुभमेन्टआव गोबां सुबुङा जिउ खोमानांबाय। बै जिउ खोमानांनाय नखरफोरनो हाग्रामा महिलारिनि सरकारा नखर नखर साख्रि होदों। बेबादिनो बिटिआर सरकाराबो जेसेबां मुंख्लं नखरफोर दङ बिथांमोननो साख्रि होनांगौ। बिटिसिनि कन्ट्रेक्टर एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारिनि दाबि। फैगौ बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै रायजो राजाजों सावरायलायनायनि थांखियै लावरिपारा गामियाव बिपिएफ हान्जानि थान्दै हान्जाया नुजाथिहैयो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बिक्रम दैमारिया खौरांगिरिनि गेजेरजों बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'निसिम दाबि दैखांदों बिटिआर सरकारा मुंख्लं नखरफोरखौ फार्स्ट प्रायरिटि होनांगौ होननानै। रन्जन दैमारिजों लोगोसे जेलाव थानाय एक्स एनडिपिफोरखौ बिटिआर सरकारा मानो उदां खालामनो हाया? बिएलटि मुभमेन्टआव जेसेबां जेलाव दंमोन, जेसेबां केस दंमोन गासैखौबो उइथड्र खालामजोब्बाय। गोबां एक्स बिएलटिफोरानो साख्रि मोनबाय। गोबां बिएलटि मुभमेन्टआव मुंख्लं जालांनाय नखरफोरानो साख्रि मोनबाय। नाथाय बिटिआर सरकारा सान्ति सुक्ति खालामबाय, थेवबो जेलाव थानांनाय एक्स एनडिपिफोरखौ मानो सासेबो उदां खालामनो हायाखै? मुंख्लं नखरफोरनो मानो साख्रि होनो हायाखै? बेनो फोरमानदि बिटिसिआव सान्ति फैयाखै। लैहोर लैहोर गयारीनि गोख्रों बिबुंथि। दिनै प्रमद बर'नि इउपिपिएल सरकारा थांनाय बोसोरनि एप्रिल मासावहाय मोनसे नटिस होदोंमोन जे जुदि सोरबा रायजो राजाया बिटिसिनि सिङाव थानाय ना हमोब्ला, उदैयाव बिदै गोनां नाखौ हमोब्ला बिथांमोना बुंदोंमोन फाइन होनांगोन नङाबा 6 मास जेलाव थांनांगोन। नाथाय आं रायजो राजाफोरखौ खावलायनो सानदों, बिथांमोना नानि जिउनि थाखाय इसेबां गुरुत्व होनो हादों, नाथाय बिथांमोना जोंनि बिटिसिआव मानो इभेक्सन खालामगासिनो दङ? नानि थाखाय इसेबां साननो हायोब्ला बिटिसिनि रायजो राजानि थाखाय मानो सानाखै? दिनै जोंनि बिटिसिनि डिपार्टमेन्टफोरखौ बिथांमोना मानो हगार हरखो? दिनै आन्दोलनकारि आदामोननो दिनै मानो साख्रि होनो हाया? जोंहाबो बिएलटि आदामोन दङ, बिथांमोनाबो केस दङमोन। नाथाय बिटिसि सुक्ति जानायनि उनावहाय बिथांमोननि केसा जोबजोबदों आरो बिथांमोननि जाय बिथांमोना जेलाव दंमोन बिथांमोना गजोबदों। बिएलटि आदामोनहा दिनै साख्रि मोनदोंमोन। बिटिसि एकर्डनि उनाव बिएलटि आदामोनहा साख्रि मोनदोंमोन। नाथाय बिटिआर एकर्डनि उनावहाय सासेबो एनडिएफबि आदामोनहा जेलनिफ्राय गवाखै, जाय बिथांमोना जेलाव दंमोन। सासेबो एनडिएफबि बिथांमोना साख्रि मोनाखै। सासेबो मार्टियार फेमिलिया दिनैसिमबो साख्रि मोनाखै। बै समावहाय गावनि जिउ देहाखौ बावसोमनानै मावबोनाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे आदामोन दं, बिथांमोननोबो साख्रि होआखै। दा बेनो मोनसे प्रमान जे जोंनि बिटिसिआवहाय सान्ति परिबेस फैयाखै। एमपि नब कुमार सरनियाया मिडियानि गेजेरजों मा बाथ्रा बुंदों फै जों खोनासंनि। নিশ্চিতভাৱে চাওক, য'ত মানে আমাৰ হাইকোৰ্টে কৈছে যে নৱসৈন্য আচলতে যিটো এলিগেশ্যন উঠাইছে সেইটো উচিত নহয়,
তাৰপিছত স্কুটিনি কমিটি যেতিয়া কৈছে এইটো যিহেতু পলিটিকেল কথা তাৰ কাৰণে এইটো ৰাইজে বুজিব জানাবিলাকে বুজিব যে এইটো নিশ্চিত ষড়যন্ত্ৰ হৈছে কাৰণ যিটো কথালৈ আহিছে সৰু কচ আপোনালোকেও জানে আজি গড়চৰত যিখিনি দাস ডেকা চৌধুৰী হাজৰিকা শৰণীয়া লেখা মানুহ আছে তেওঁলোকৰ 99% মানুহৰ মাটিৰ কাগজত সৰু কচ লেখা আছে বিশেষভাৱে 1931 চনৰ যিটো ছেটেলমেণ্ট আছিল 30-31 সেই ছেটেলমেণ্টৰ সময়ত বেছিভাগ মানুহৰ সৰু কচ লেখা আছে গতিকে এইটো লৈ যথেষ্ট অসমৰ মানুহ বা ৰাজনীতিকসকলক কনফিউজ হয় আমি সেইকাৰণে কৈছোঁ যে নৱসেনা কেৱল সৰু কচ উপাধি বুলি লেখা বুলি কৈ যদি আমাক হেৰি কৰা হয় কি কয় নহয় বুলি কয় ট্ৰাইবেল সেইটো কিন্তু গোটেই অসমৰ কাৰণে এইটো ভাল কথা নহয় গতিকে ইয়াত আৰু মই বেছি কথা নকওঁ কিন্তু এইটো ঠিক আমাৰ বিৰুদ্ধে যিসকলে ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে তেওঁ কিন্তু ছাকচেছ হ'ব নোৱাৰে এইটো মাজত আৰু 2 মাহমান আছে গতিকে ক্ষেত্ৰত সোনকালে ভাল খবৰটো আহিব বুলি ভাবোঁ ভাল খবৰ আপোনালোকে নিশ্চিত থাকক যে ভাল খবৰ অহাৰ কথাই নাই যে আমি নমিনেশ্যন আমাৰ একচেপ্ট হ'ব তাৰ কাৰণে যাৱতীয় যিবিলাক ব্যৱস্থা কৰা হৈছে গতিকে যেতিয়া নমিনেশ্যন একচেপ্ট হ'ব তেতিয়া গম পাব সকলোৱে গতিকে নৱসৈন্যাক যিমানে ষড়যন্ত্ৰ কৰিলেও এইটো একো কৰিব নোৱাৰে ৰাইজলৈ আপুনি কি আহ্বান জনাব ৰাইজলৈ এইটোৱে আহ্বান জনাম বিশেষকৈ যিহেতু চাৰ্টিফিকেট লৈ কথাটো আহিছে যে আমাৰ বহুতে হয়তো ভাবি আছে এইটো কেৱল নৱসেনা ব্যক্তিগত কথা নৱসেনাক যিটো কথা নৱসেনাৰ কোনোবা বংশধৰৰ মাটিত কোনোবাই সৰু কচ লিখি থৈছে তাৰ কাৰণে কৈছে গতিকে যিসকলে ভাবিছে যে নৱসেনাৰ কাৰণে অকল নৱসেনাৰ পৰা ইলেকশ্যন লগাইছে তেওঁলোকে কিন্তু বুজি উঠক যে অকল নৱসেনাৰ বিৰুদ্ধে ইলেকশ্যন নহয় যাৰ কাৰণে স্বয়ং মই আজি এমাহ আগতে মই নিজেই ৰণজিৎ পেগু ডাঙৰীয়াক মই কৈছিলোঁ যে মোৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কি কৰে ক'ব লগা নাই কিন্তু বাকী শৰণীয়া মানুহখিনি যিহেতু তেওঁলোকৰ চাৰ্টিফিকেট বন্ধ হৈ আছে তেওঁলোকৰ ভেৰিফিকেশ্যন বন্ধ হৈ আছে যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে হাজাৰ হিচাপত ডেকা ল'ৰাই ছোৱালী CRP হওক BSF হওক এইবিলাক চেণ্ট্ৰেল যিবিলাক চাকৰি আছিল তাত তেওঁলোকে নোৱাৰিলে ইভেন তেওঁলোকে ডক্টৰ 3জন আছিলে 3জন ডক্টৰ এডমিশ্যন হৈ তেওঁলোকে ক্লাছ কৰি ওলাই আহিব লগা হ'ল আৰু বহু ইউনিভাৰ্চিটি কলেজত তেওঁলোকে এডমিশ্যন ল'ব পৰা নাই সিহঁতে গম পাইছে নৱোদয়ত ফৰ্ম ফিল-আপো তেওঁলোকে কৰিব পৰা নাই গতিকে যদি ভাবি আছে এইসকল লোকে যে নাই কেৱল নৱসেনা হৈছে আমাৰ বোধ নাই এইটো মিছা কথা এওঁলোকৰ এনেকুৱা হয়তো বেলেগ পেচা আছে যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইলেকশ্যনৰ আগতে নকৰে আৰু ইলেকশ্যনত যদি নৱসেনাক হাৰাব পাৰে তেওঁলোকে চিৰদিনৰ কাৰণে যাতে শৰণীয়া কছাৰী বুলি যিটো তেওঁলোকে পঠাইছে দিল্লীত সেইটো যাতে পাছ নহয় তাৰ কাৰণে এটা বৃহত্তৰ এটা ষড়যন্ত্ৰ চলি আছে এইটো এটা ষড়যন্ত্ৰৰ পাত আজি মই গড়চৰত আহিছোঁ আমাৰ শৰণীয়া কছাৰী ছাত্ৰ সন্থা বা সেইসকলৰ লগ কৰা সুবিধা মই পিছলৈকে আহি আছোঁ মই 2-4 দিন চাই আছোঁ ইলেকশ্যন নটিফিকেশ্যন হোৱাৰ লগে লগে ফাইনেল হৈ যাম যে তেওঁলোকৰ আচলতে উদ্দেশ্য কি আছে গতিকে মই আকৌ কৈছোঁ যদি অসম চৰকাৰ যদি সৎ উদ্দেশ্য আছে তেওঁলোকে এই কামখিনি কৰক কাৰণ পেগু ডাঙৰীয়া আমি যে লগ কৰিছিলোঁ পেগু ডাঙৰীয়াই কৈছে যে আমাৰ অফিচাৰসকলে ভয় কৰা হৈছে আৰে অফিচাৰে ভয় কৰিব লাগিব অফিচাৰ হ'ল চৰকাৰৰ গোলাম চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তৰ অফিচাৰে চাথ দিব লাগিব ঠিক আছে আৰু হাইকোৰ্টত তেওঁলোকে কি ভুল কৰিছে যে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লাখ কোটি টকা সিহঁতে খাই আছে দৰমহা লৈ আছে এইটো নাজানে নেকি যে বোলে শৰণীয়া কছাৰী বুলি চেণ্ট্ৰেল লিষ্টত নাই তেওঁলোকক শৰণীয়া কছাৰী বুলি চাৰ্টিফিকেট দিব নোৱাৰে নিশ্চিতভাৱে জানে গতিকে জানি বুজি তেওঁলোকে ভুল কৰিছে যাতে শৰণীয়া কছাৰীসকলক তেওঁলোকৰ অধিকাৰ বা বঞ্চিত কৰিব পাৰে মই কৈছোঁ যিসকলে এইবিলাক কৰিছে তেওঁলোকক কিন্তু খুদাই এৰা নহ'ব যিমান ডাঙৰ অফিচাৰে হওক যিমান ডাঙৰ ৰাজনীতিক হওক